Ja se zovem Jambrek Prosinički, a ovo oko mene je moje imane. O, ste već? Dobar dan. Čujte, znam ko vas zanima, na, zloke su baš mene zabrali. Gledajte, ja te nije znam dobre, pardon. Ja te nije znam dobre, znate, tak, ispale spontane, kužite. Tako da ja bi sad mrti ako vas zanima, neka, na, s te strane, da vam ja te ispričam, na, to je moj malumni sin Vlado, na. Bi vas upoznao s mojim sinom Vladom. Ujdi, Vlado. Ujdi. Tu stani. Kako? Miram budi. Ovo je moj sin Vlado. I on je u selu, kako bi rekli, svi ga smatraju za nuerca, na? Ali on bi još škole završiti, to vam garantiram. Ja mu ga klavera kupil da svira. Znate. Ajde, Vladek, sad ti reci, kaj ja znam, šte ti je najbolji prijatelj? Joža. A kaj je on? Hrvat. Daj malo glasno. Hrvat. To, ste vidjeli? Suvišta inteligencija, no? On bi još škole završio, ja vam garantiram ti. Ajde, Vladek, ajde. Ajde, tatin, ajde. Tu se mu sobicu napravi, znate. Svi mladi uveće pojestere lijepiti u ove one. Tako da bi ja te mojeg sina dao u škole da završi, znate. Pa na, po selu se govorilo da pogledaj Jambrkov sin ove, Jambrkov sin one, na. Zato kad sam me izabrali pred svijetom, da ja predstavljam ipak nekaj u ove selu, na. A sad bom ispričao kako se te dogodila. No, prve bi trebalo reći da sam ja prvi osnovala ove sele, ne. Mene, kao prvi čovjek Adam, ne, tako sam ja dali ime selu Adamovec, ne, kao prvi, ne, sam ja bitu, ne. Pa sam ja u namjenu onoga rošlara, znate kaj traži vodu, ne. I taj rošlar je iskal u okole, ne, da vidi gdje je voda. I nema voda, sad sam ja otkupi, no. Ja sam u ize rošlara i oni traži gdje je voda, na. I ja sam sad otkupi, točnim tam gdje je voda, tam je moja imana, na. Nije to bilo tako zapetle, na, ali i sad, kod nešće uveće voda, onda dojde k mana, na. A ja štopiram s druge strane vode, kužite, na. Ta malo, ekonomija naće skvidite, na. Ko sam šte reći. I jednog dana, okoli pojedna nagrana bile, ne znam točnim tako koliko je bile, na, pojedna nagrana, pol dva, pol jedna, tu nagrana, pardon. I onda sam došao doma, a tu je bil susjed Rade. A on ima tu kuću odmah pored mana, možete poslikati, na, velika kuća, prava. I taj Rade tu stali, kaže on mene, da bi ti mene posvidi 10 litri voda. Rekao, Rade, malo je pune, ne, ali bom ti dao, pa ne boš svaki mjesec dolazil po toliko voda, na. Kaže, ne bom ove one, i on dođe tu do bunara, pita gdje je bunar, na. Pita bunara. To je moj bunar, no. Ja sam ga fino ukrasi, na, taj starinski su došli ovi iz grada, pa mi nudili ne znam kolike love, na, rekao, kao te vi nemate love za te da platiti, na, data bežeta, na. I onda, on je došao tu. I ja, kako sam mu htjel pomoći, na, rekao, Rade, da ti pomognem i kako sam nekaj, ne znam, koje sam šte u stvari, na, i Rade upadne u bunar. I ja, koje bom ve, dojde me, Rade, zvake si vata, koje bom ve, no. Rada najpasti, ja, da se malo smirim, na, on se utapla dole, čim ga utapla se čovjek namre van, na, i kako on je se davi nutra, jadnik, se davi, pupe mu veće ove vone, na, daj brepe mu vezi ove vone, i ja kažem, pa dobre, daj se smiri malo, pa ne moramo sad gubiti živce, na, i ja uvedem u kuću i skuham si kavu, na. Ja ti pijem kavu, kako mu sad jedan spasl svog susjeda da me nešće, rekao sam ševinist, ne, zato koji je samar koji on nije Hrvata, da ga sad neće izvodit von, na. I ja pijuckam kavu, kaj bom ve napravi, sretim se da imam ja tetka v Črnomiricu, na. On stojim znao koje treba napraviti. Dok sam ja došao kod autobusa, bila nedjela, na. Nema autobusa, nema, da zovem taksi, ne morem zvot kod nam telefona, na. Imam, mislim, telefona, ali, bogati, na, kaj sad, ne morem sad zvot. Taksi, pa dok on dojde, dok ja ujedem, Vlado! Igra se s bundevami, znate, to sam ja kupi, na. I ko je bile? Rade, brota. Kok da ti pomorem? Kok? Daj reci. Ali on se utapa, ja čujem, on se utapa. Čovjek grogla, već ruke pruža gore, na. Ja ga svilama malo po rukama, naj pružati ruke, buta se našće ugrebale možti, na.
Pa daj, kaj ti radiš vode, daj se čuje živice male, ne? Ja, brzi kod susjeda Ivice. Ivica rade opet u bunar. Ivica se okrene i zaspe. Kaže, ja sam pijan, ko ja tu moram, ove one. Rekao, sram te bile, na? Ne boš mi pomogli, kao bi sutra rekli ljudi uvekali, na? Ja dojdem doma, vidim, Rade još unutra. Daje već znakove života, na? Još uvijek daje znakove života. Znači, taj odmah titi unutra. I ja, kako mu pomogem, na? Ja se kiru, udri po bunaru da bi nekako razbil ove, znaš. Ne mreš ti razbiti, sve ono se trusi i pada k nemu v glavu, na? I glava sva krova, jesi ti to rade sad? Jel to rade ili nije nutra? Ne mrem ga prepoznat. Jesi ti Rade, šuti? Rekao, pa nam te spašavala, što nisi Rade. Mor ti je nekaj drugi opalo, pa kaj bi mi ja ven, na? I toga sam alarmiral cijelo selo, na? Cijelo selo sam digel na noge, na? I dok sam ja počasti, ne mreš ljude dopeljati da ti pomorevi izvoditi Radu von, ne mre od zraka živjeti, na? I on dok sam ja počasti, na? I dok sam iz bureta izvodi vine, ne? A neće smrzno se, na? Onda dok smo grijali baču, dok smo otišli kod Ivana Pavojene pumpicu malu, na? Bog Štef. I ko je bile? Dok sam ja te ljude počasti, dok je žena spekla neka, ne mreš, samo tek tako. Poslao sam Vladu da hitne ide v općinu, na? I da kaže, i da napiše. Sam zabi da ne zna pisati, dok se on vrati. Vraga, kaj boš, nije zna pisat, ne zna čitat, ne, rekao, Vlade, sram te bile, na? Dobro, nije dete krivo, ja sam trebal te znat, ali Rada je još uvijek nutra. Kaj bomo ove? Prošle 2-3 dana, ja moram nekaj napraviti, ne vrem pustiti da čovjek pogine nutra, na? Rekao, znaš kaj, idemo mi njega s kujkom zahvatit, pa če Bog tako hoće, ne bom ga baš zahvatil po vitalnom organu, ne? I vraga, dok sam ja njega zahaklavalo, ne mre se primit nikak, na? Čim ga potegnem do pola, kujka propadne, na? Kad mu on je rekao, znaš kaj Rade, ne znam me čuli ili nije, idem me obavesti tvoje da ti dođu pomoći, ja ti ne mrem toj pomoći, na? Ja kod njih, uoči pokucat, rekao, nema smisla sad budit ljude, uoči pozvoniti, rekao, šta znamo, ili sad baš u redu da budim ljude, one, žena, deca ne znaju gdje Rade, ne? I kaj bom ja vidim ženu, decu, cvileni, di je Rade, rekao, kaj ja znam, onak, ipak ne mrem reći tu je v bunaru, ne još da je znao koje živete, rekao, bom ga izvodi, pa bo oni već znali, ne? A inače, kao sam što reći, te je bile sve u sekundi. Tog da nisam stigla utrčiti do štagla. Pa po Vladu možda, ili uzeti nekakav kurac ili nešto. I ja kako sam ga htjeli izvući. Vlado, ja kako sam ga htjeli izvući. Tak mi je jednostavno sklizno z ruki. Još kao sam trznil, onak, tak je ispal iz dodela. Ja, to je tak bile u sekundi. Da me nešće ubije, ja ne znam kakve te bile. Vladek, kakve te bile. Tak da, sad kad me nešće ubi, ja ne znam kakve Rade upal unutra. Mislim, znam. Vladek, znam. Ali, če bi me nešće pita, zoveke si ga baci. Zaka je upal, one, ne bi znao. Ne bi znao. Vidite, mi se svi složimo kako treba. Ovo je sin od Radeta, ali nema to veze, na? Mi se svi složimo kako treba. Inače, moj Vladek voli jake malu djecu. Napisali su mu koja znam u onom, kad sam ga vozil doktor, da je neki pedofil, koja znam, na? I on voli malu djecu i kad dobije ga, onda je zadovoljan par dana, na? Evo ti ga, Vladek, evo ti ga. Vidite kako se on s njimi igra, na? Ste vidjeli? Ste vidjeli kako se on igra s njimi, na? Vidite kako cvili. To je on tužan za njim. To njega zove. Ovako je on cvili kad je dolazio s posla, s patrole. Vidite kako ga zove Gojko, njegov pas. Nadaj Bože, možete mi nekaj pomisliti da sam ja nekaj te napravi namjerne, zato kao je on Srb. Ali te nema nikakve veze. Mi smo svi ovdje ko jedni. Ima 16 vjera, 5 crkvi, 3 Božića, 5 novih godina i 16 blagdana. I ateističku crkvu imamo. Pa di bi atei išao delat? Na to ne dolazi u obzir. Vidite, sad su pred njegovom kućom, da sam kriv ne bi bil. I oni me hoće sad, jeli ispred sela, zbog toga, ja uopće ne razumijem te, na? Hoće me da ja budem kak ti šovinist godine, na? Zovete kada sam čovjeku pomoril da ne padne unutra. Ja, šovinist.